Limbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Saling natatiayan ni Senyor Ismael. Kung nagtumata si katisimbang pet, Andrea. Dayjay gayam ni Senyor. Mapanak itiayan na. Senyor, Naimbagtimay ka, Andrea? At da na patigabanag ni pakaamukan ka. anya day ta, Senyor? Positibo! Kinumpirma di binayada ng eksperto akadwa ita dagiti buyot ta nga daijay alugar. Anya ti positibo, Senyor? Positibo nga do ti maminas iti lugar da Mateo. Anya? Kaya't mo asawan, Senyor. Dakkala kinabaknang ti maleksab tayo iti dayjay lugar. Naku namon, Andrea. Iso nga itapay lang, naskay niyag silibrartan. Kaya't ko day ta ngayon bagam, Senyor. Sige, rumbeng lang agselebrar ta iti umada ni manen apan nakaleksab ta iti dakkal agatan. Di pagdanagan, Mateo. Okay, haklaang. Jack la kayat ti rumwar. Tabilin ni Nana Solidad idi inilot nak. Anas kan ayin nanak tinaligos asaka. Sige nga, Rod Loretta. Diyak lang amin makaig namang pampanunod iti kasasaan mo ita. Si kakit di mat. Para nailigo sa klaang. Ngam na palalon ti panagdandanag mo. Kasanunod ngamin. Amangan no at ko na ni Manong mo. Baybayam ka din ni Manong Andrew. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Saan ama palin ajak panunutan ti kapsat mo? Sa bali ti ugali na. Sikan a mismo tinang ibagay ti dayta. Sana ya. Mateo? Diyak kayat agurain nak ni Andreo. Nang runa numaamuan na, asyak ti kakuyog mo iti napasamag kan katikasta. Nakapagsarita kaming ni Manong Andrew. Awanan ti rumbang apagdanagam, Mateo. Anya ngay, Mateo. Anta ka din natuktala may di sinurot mo dagiti nakita ta. Ay, awan nga Rod Manuel. Anya? Imposible mo ta. Di mo't sinurot mo adagos dagijay apaman na natanawagan ta. Daytang Rod kat. Ngam awan tinakita kidi nakagtingag ijay. Iso amas dawak. Mateo, Dayta ti makagapo. Iso nga oray kasano ti pananglapad kanyak dananang. Kaya't kulatadok talan no anya ti mapaspasamak. Marikrik na nga minyag pagkag ti lugar tayo. tirigat na. Di mo amo na sino dagijay. Kanoan niya ti kabailan tang aramidan. Manuel, Isurumbang lang aganad ka, Mateo, ah. Amangan mo't na may sagmak ka. Iha, pasensya ka no saan ko amasungsungbatan dagiti awag mo. At nagamin pa ka kumikuma kita ang negosyo. Talaga di ka ba na nagbaliw, Papa? Aging kay takat negosyo na pati napatagkan ka. Vanessa, iha. Amo mataparagan ka ti amin nga aramida. Papa, aglap-lap mo sana tayon. Anya pa'y natikayat mo? Iha, ita panawan. Nalakala nga maibos ti naurno nga kinabaknang. Isu asa na rumbeng agsardeng nga ngagnegosyo. Tila ang ibagbagak, Papa. Amangan no adun ti maliplipatam asabali arum nga aramidam. Gapoy Iha, pasensya ka na nga madatinas ka nga si Kaswag. Bye. Pasensya ka, Vanessa. Ngam no jak pa'y lapot den ti saritaan ta. Sigurado abumayag manan. Kat adu pa'y tinaskan nga ramidan. Luawagan na ka ni Vanessa kat damagan nak. Ibagam nga do ti pakakumikuma kita. Nalawag ka di, Claring? Senyor. Diyak kaya ta kumpurmi man la ditan ti bagbagam iti anak ko, Claring. Iti kanito nga dati maamuak asina adyak magustuhan. Talaga makaraman ka kanyak. Dangdanggan nak ka di, Claring? On, senyor. Alangaro termuara.
adu tinasken nga si kaswan. Ay, nagadumalon ti bulong ana iwara iti arubayan. Nasken nga agdalusa, ta nakababain no bilang dada. Ha? Lugan ni Andrew day ta nagsardeng iti batog ah. Ang bagang oras yo, Nana Marcela. Ay, kastamat barok. Nay, nakapasyar ka mat, Andrew. Nakaisturbo ak samit, Nana Marcela. Saan barok? Agdaldalusak laeng mat iti arubayan. Kasta ka din? Ayan ni Mateo, Nana Marcela. Adda ijay talon barok. Kadwa na ti amana. Kasta gaya. Agdiretso ak lang ro din ijay, Nana. Kaya't kung amin ang makasarita ni Mateo. Anya din pasamak ka, Loretta. Apay akas na tilangam. Medyo nasakit pa lang namin tinailigos asaka, Vanessa. Ha? Apay ngamin. Ay na, Vanessa, saan mo nadamagan? Oh, kaano asumangpat ka diti pagilian? Kinapudno na. Adda akon dito syudad. Anya? Diyak may nadamag ang nagluwas na Senyor Ismael. Dahil nga ti pagsakitan tinakam ko, Loretta. Gaputa pasig ang negosyo ti asikaswan ni Papa. Nalipatan nan ti idadatan ko. Anya? Kat pangaasim, di mo ibagbaga ka ni Manong mo nga dakon ditoy. Amok a partner iti negosyo da Papa ka ni Manong mo. Sigurado da kamatan na ka ni Papa ti kadakon ditoy, numaamuan na. Oo na yan. Nalipatan pa'y gayam ni Senyor, di pa nagawid mo. Wan nga ron, ngam sana panen. Tinapatag kat adda akon dito'y pagilyan. Pagkaragsakag tara kasubli ka manin diti lugar mi, Andrea. Nakunakmatan kan ka, Mateo. Kasi iti kapsat ko. Magustuak mo diti lugar yo. Andrea, Maayawak namin iti napintas nga aglawlaw. Kastamat kan iti nalamis apulo iti angin. Kang runan na, maayayo ak amang buy-buya dita nagpintas a bantay. Ana isaad diti lugar yo. dayta ti pampanakkel mi diti lugar mi. Kinapudno na, berhin dayta abantay. Saan mi apalubusan nga dati agbasak-basak amang dadail iti kabakiran mi. Kasta tinasayat nga umili, Mateo. Pagwadan kayo aming ngagnanaad ditoy, gapo iti kasta kababalin nyo. Ket dayawan kayo, gapo iti dayta. Nasaya at tadimteng kayon, Senyor. Numay papan kini Vanessa ti bagam, Claring, pangaasim, napanlugat. Ha? Ado ti nasikaso kaparikot iti napanak. Iso a pangaasim kumata di kapayagsasao may papan kini Vanessa. Nang runa no daguliten nakmanen, may papan iti umadanin nga isasangpet na. Ay, Alagid din, Claring. Mapan mo idisag dagiti imet ko ijay lugan. Tagdiretso ako iti seled. Kaya't konti agina na. Jak kaya ti masingang. kinapudno na, Mateo. Nagdanagak apaman anakitak adimteng ni Andrew dita paraangan. Apay nanang, Impagarup ko ngamin no may papan itinapasamak kin ni Loretta, iso nga imay. pinawagak ni Loretta itay bigat. Nanang, kinumusta? Ngam ko na nangawan ti rumba nga pagdanagan tayo ti kapsat na. Wan nga rod. Ngam, anya ka di tinagsaritaan nyo. Awan met tinapatagan nagsaritaan mi, nanang. Anya, katno ko na naasika tigagara na. Gaputada ka no napatag na ibaganakan ka. Iso nga rod asinurot na ka ijay talon. Kasta ka di, nanang? Wan anak ko. Iso amas daawak. Tako na mga awan mat gayam tinapatag ang nagsaritaan niyo. Namnaman ni senyor nga umayak ita, Yaya Claring. Bilin na kanyak at di na kayak ti masinga, Sir Andrew. Iso alading itag. Nagturad ka mang paay kanyak, Yaya Claring.
Kaya't mun samot tan ti mapapanaw dito yung mansion dagiti Villaflor. Ha? Amumat siguro. No sino ako ni Senyor Ismael. Pakawanan nak, Sir Andrew. Ngam ladingitak no jak agtungpal itikid daw mo asingaak ni Senyor. Naingat ngamin ti bilin na kanyak. Iso ano kayat mo? Si kalaangan ti agtuktok ijay silid na. Wano saan, orayam ko malaangan ang makainan na. Makapasuron a talaga ni Papa. Namin ano nga impalagip ko kan kuana ti aldaw nga idadatang ko diti pagilyan. Ngam nalipatan na. Di na pa'y nadlawa pulos na sabalin ang numero ti naramat ko ngay mawag kan kuana. Takasano? Pasig ang negosyo ti pampanunutan na. Ngam sana bale. Apama na makasagpatak iji lugar mi. Talaga asidirak ti amin. Di kan gumura kini Claring. Tinungpal na lang tibilin ko ajak kayat ti masinga, Andrew. Senyor, Nabanluga nga min itinapanak. Isu nga inyi nanak, apama na simbang petak dito yung mansyon. Anya tinapinta sa damag nga isang bay mo ita, Andrew. senyor. Panag ko na. Ket sana napintas adamag para kada kayo dahito ngay bagak. Anya ti kayat mo asawan. Kasi tinapagsaritaan ta, senyor. Alala tirik na da Mateo. Ket iti papan ko iti lugar da. Nadoktalak ang nakasagana da ang mga ramid iti amin. Tapno masalwadan dati kakaiso na abantay iti lugar da. Kasta ka di? Kasta tinasaw kanyak ni Mateo, senyor. Iso, madanaganak. Ang mga nuaddan tukit di rumso aparikot. Namang rugi tayo nga agminas ijay. Di mon pagparikutan dayta, Andrew. Makamunton dagiti baybayadan tayo apan nakabagiti linteg. Kadagiti agin lalaing nga agin dagijay. Tsak makatulog amang pangpanunot iti panagsarsarita mi kini Andrea. Pudno ngay nayunan natin pagkakasalsalwadan mi ti bantay diti lugar mi. Nyam ti matana. Saan amay kat amang kitkita iti bantay? Akas lakit din adda ti plamplanwen na. Adda nga tapakay na igan na kadagiti lalaki ang nakitak iti ijay. No adda pa kay naigan na kadagiti lalaki. May salat ti kayat asawan dayta. Adda pa nag-interes na iti bantay nga adda diti lugar mi. Kat posible nga rod niya adda ti saan anasaya at apang panggapan na. Mateo, anak ko. Adalo man tirabi eh. Maturugan. Nanang, Dandan ni rinabi akasta ka, anak ko. Kanayon nga adda na unag apang panunutam. Anya launay ayati mang burburibur iti isip mo. awan na, nanang. Talaga ajak makaturog. Sungadak dito ay. Ngam adalo man tirabi eh. Iso akasayaatan no aginanakan, Mateo. Alan, anak ko. Manipod rimwarak iti seled ko, aging gangadak dito yung kumidor. Kas talatan ti panangkit kitam kanya, Claring. Kas lakit din at dati inaramid ko anadag sa nabasol. Kas lagayat nakasidirag. Senyor, amok nga awan ti karbangak amang sidirkan ka, senyor. Talagang awan. Isuatan tanagam titignay mo, Claring. Tama nga no jak malapdan ti bagit. Katnuan niya pa iti maaramid ko apagbabawiyam iti nakana. Mabiit lang. Saanan? Rugyam kit din ti agidasar. Siya kon ti mangilukat iti ridaw. Makapasuron ni Claring. Dadaulan na ti agtaw ko.
Oh, apay akas na nakakita ka iti alalya, papa? Vanessa, iha. Apay nga dakan. Na-adjust ka di ti petsa ti isasangpet mo? Saan, papa? Idi na minsan pa iti petsa ti idadatang ko. But unfortunately, nalipatan. Gapo iti pan nakakumikom mo ang mga asikaso iti negosyom. Ha? Iso asyaklatan tinagawid dito lugar tayo, manipod, ijay syudad. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. May mayat gayam no kasta nga darik-rik na naman. Ha? Ano ti kayat mo asawen, Manong? May mayat no kasta nga dan an na yan. Tagtalinagad ka lang diti balay. Saan ka rin bumar? An kung formula di tanti pagpapanam. Iti kastangar aramida, Manong Andrew. Ad-addan nga agatapak, nga adda ti dakas apang panggapam. Iso anapan ka iti kanlabas ijay lugar da Mateo. Ha? Sa anak mo't kat akong binsido ang maay-ayo ka lang ijay lugar da. Iso anapan ka ijay. Marikrik Manong Andrew. Adda sa bali apanggap mo. Kat nakarkaro pa'y nga agatapak ita. Takas tati ibagbagam. Makamuha no niya ti panunutan. Ngem awan ti dakas apanggap ko. Akas iti ibagbagam, Loretta. Dita ka man langin. Sapay lakuma. Taagpay so nga awan ti dakas apanggap mo, Manong Andrew. Tanuad da. Sigurado akagura da kanto dagiti agindag ijay lugar da Mateo. Pasensya kan, Vanessa. No jak man la maibaga iti amam dagiti ibagbagam. No agsarsarita ta iti cellphone. Awan anyaman na, Yaya Clarim. Amok na niyo ti ugali ni papa. Jack mo't kaya tadangran na kagapulaan kanya. Vanessa, nakapimpintas ka balas ang ko. Kailiw ka una yan. Yaya, Mabalin ka di nga arakupan ka. ala ni Yaya Claring. Apay kat tinasaan. Kat sikan tinabang munak nga ina. Tasaan kumatan ang nakita ti ina. Gaputan natay anang ipas ngay kanyak. Balasan ko. Kan sikan tinang tartarakan kanyak sipod pa'y idi, Yaya. Iso ano ibilbilang nakakaspod no nga anak mo? Ibilbilang kabatan, apod no nga ina. Namin anong anagsubli at dito apasit ti kabakiran. Ngam apay nga awan apuros ti makita. Idi damaw. Nakangag kami ti gimloong kitay. Kalpasan na. Natanawagan ni Manuel dagiti pagsilawan a bolo. At hapag adito'y matlaang tinagturungan dagi jay. Ngam saan ko ang nakita iti simurat ko. Aging gaita, awan pa'y laang tinaduktalak. Ang niya talaga tinapaspasamak diti lugar ni. Putok ti paltog dayjay. Ang niya tinapaspasamak. Tinasayahan, pumanaw akong ditoy. Amwag no anya ti kay papanandyan na ngagwapo to. Nakita mo ka din ni Mateo, Baro. Saan na Marcela? Apay ka day. Madanag-anak, tawan ni Mateo iti balay. Sakit adda tinangag ko itay aputok ti paltog. Nana? Imposible adi mo nangagdayjay aputaw. Nangagkumot nana. Isang oras na sinukon ko ni tatang iti talong. Manuel Baro. Naggigiddan kami kada tatamin doon nagsubli dito. Kung saan kanumot anapan iti talon ni Mateo? Kastati ko na ni tatamin daw. Napanangatan ni Mateo. Sa dino ti ayan jay anak ko. Imposible mo't animanong Andrew dayta. Saan nga doorbell dayjay no sumangpan? Mabitlaan.
Kumusta kan, Loretta? Vanessa! Si Kagayam! Kadok ni Yaya Claring. Ado ti pasarabok para kan ka. Kasta? Ate nasayaat, umay ka. Ayan ni Yaya Claring. Ayabang dito eh. Nagkapkapon ay Mateo. Itay pa'y lasap-sapulan ka. Napanak kay Bakir, nanang. Anya? Ay, natangken at talaga ti ulom. Imbagak matinken ka asaan ka amapmapan ijay nga agmay-maysa. Pasensya kan, nanang. Adalang aming kinitak. Amom ka di anapalalo ti panagdanag ko. Nang lunak at nakangagak iti putok itay laeng. Nangag kumat daya putok, nanang. Iso ang nagdardarasak ang nagsubli dito eh. Anya ngamin dayjay? Saan mi pa'y nga mo? Nga madaman ti panagsuksok-isok datatang mo kan dagiti opisyal tayo dito eh. Ay, Kat pangaasim anak ko. Saan ka kumaamakibi ang manan? Amang ano anyakit de ti mapasama. Saan da kumarabakan iti kasta, senyor? Saan ka arabrabakan, Andrio? Talaga nga dan ni Vanessa nga anak ko. No kasta, ayan na nga rod, senyor. Nalabitan na suron kaniya. Gaputan na lipatak ti eksakto apet sa ti isasangpet na diti pagilyan. Anya? Dahita ti agpaiso, Andrio. Iswa dayjay. Naginanalabiit ngem rimwar metlaeng. Sa dino tinapanan na, senyor. Diyan mo. Di na imbaga. Magagaran ako na makakita ka ni Vanessa, senyor. Urayam lagi na makasubli diti mansyon. Naan-ano day tasakam balasang ko. Nailigusak ngamin, Yaya Claring. Ang mga no napakaruan mo. Saan, Yaya? Bilin ni Nana Solidad ay naklaeng. Tapno saan ang mapwersa? No kasta, ni Soledad tinangilot kan ka. Wan, Yaya Claring. Nalaing ni Nana Solidad. Kinapudno na, saan ang anasakit ti nailigos asakak. Ang jak pala inikat ti bendana. Tapno saan ang malamiisan. Nalaing amang ngagas ni Soledad. Iso ang mamati ak na agimbag adagos dayta. Wan, Yaya? Nagbayag matan ni Vanessa iti innala na ijay logan. Kailiw ko at talaga tigayam ko. Orayan talata. Among mata ni Vanessa. Ang mga nukayat nakaasorpresa. Anya tinaduktalan datatang. Awan anak ko. Saan daan na amuan no asino tinagpaputok iti paltong. Kan mas daaw da no asino tinagpaputok. Agaam mo tayo amin nga agnanaed iti daytoy a lugar. Awan ti uray asino man kada tayo nga adda paltog na. No kasta nga rod. Posible at agiti lalaki ang nakitak iti tinagaramid iti kasyay. Anya? Ngam sa di no ti ayanda. Awan pa'y mati nakakita kadakwada. No di si kalaeng. Nanang. Pangaasim Mateo. Di ka kumamanan agaramid iti banag a posible apakaisagmakam anak ko. Di na kumamanin pagdanagan. Ha. Mateo. Tilugan ni Andrew dayta. Siya kung ti makisarita kan kuana, nanang. Amwak no anya ti gagara na. Andrea, asino ka di talaga ti kayat mo amaamuan nga imay diti lugar mi? Kwa, Mateo. Basta. Sigurado ka kadi nga awan tinakita yung ngay dito eh? Lading itak. Ngam awan ti sabali anay sarong dito yan mi. Dukas tarod, agpakaadakon. Pasensya ka yan, no nakasinga. Awanan yaman na, Andrew. Sige, agyaman ak, Mateo. Asino di dakdakamatin ni Andrew apapay? Dajay. Napaano ni Andrew? Ngam
Asino nga tayo bagbaga na ang babae? Kan apay adito iti pangsapsapulan na. Saan nga mo ni Papa dito'y tinapanan mi kani Yaya Claring? Saan ko nga imbagakan kwa na? Apay, Vanessa? Talaga ka di akaguram, ti amam? Saan mat? Nga masurunakan kwa na? Gapo iti pananglipat na iti dadatan ko dito'y pagilian. No kasta, insider mo kan kwa na ti may papan iti dayta? Apaman na nakasangpot ka? Talaga? Amamunak matan, Loretta. Amangan no kaguranak mo ni senyor, no maamuan na nga ka dito eh. Saan? Imposible ang mapasamak dayta. Sa bagay. Loretta, ado ti kailiw ko dito'y lugar tayo. No kayat mo. Kuyugan ka amapan ka dagiti lugar akailiw mo. Kuyugan ka iti ayan dagiti tao akailiw mo. Ngam, nakabandage pa lang ti sakam ana iligos. Kinunakmatan ka, Vanessa. Diyak la kayat amalamiisan. Iso ajak pa inik ka ti bendana. Angam kit di, kabaala akon. Ti ama ni Vanessa ti umawawag. Song batak nga ta. Sigurado adagulitan nak daytoy. Damagan na lakit dino sa dino ti ayan mi. No ibagak matkan kwa na, ang mga nusurotan da kami ditoy. Kat saan akayat ni Vanessa nga ipakaamo no sa dino ti ayan mi. Ay, song batak latan. Ang mga no nakarkarong agungat no jaksong batan ti awag. Ibagamlangan kanyak no sa dino ti ayan yo, Claring. Ay, adda kami dito balay da Loretta, senyor. Sigurado ka? Sanag ang mabalin nga aglibak kata kayo, senyor. Nasayat nga rod no kasta. Bye. Senyora, sa dino kanu ti ayanda? At dada ka no iti balay yo. No kastaron, agpakada akon, senyora. Agawid akon. Andrio, mabit lang. Apay, senyor? Tinasaya at urayam langan dito yung mansyon da Vanessa. Senyor, Sigurado no aguray ka langan dito. Sana bale, ta sigurado nga agawid damot laang dito. Nakapimpintasan ni Vanessa. Nana Marcela? Ne, Loretta, balasan ko. Apay akala at anagliday ka. Anya ti mapaspasamak. Awan, Nana. Sigurado ka, Loretta? Awan, Nana. Awan anyaman na daytoy. Di mo ka disurutan ni Vanessa ang nagturong ijay talon? Saan na, Nana? Bye-bye tayo ang makapagsarita da kan ni Mateo. Dakat pa iso dito taltalon. Ngam ti isip ko. At dalatay di kabakiran. Nas ka na maduktalak no anya talaga ti mapaspasamak diti lugar mi. Namintuan adaras nga agda na idumdumaan ang mi. Ngam awan mo tinaduktalan mi. No anya dagijay. Iso asa anak agsarding amang tuktan. No anya talaga ti... Vanessa? Kumusta, Mateo? Kaano ka pa si Mang Pat? Idi na minsan pa'y. Ngam kasangsangpot ko lang dito lugar tayo. Nagpalabasak pa'y ngamin iti oras, iti syudad. Vanessa, nakapimpintas kan. At tinasayat, umay ka. Agsubli tayo di balay. Iji ti pagsaritaan ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang.
Andreo, nakaadukan iti nainom. Apay kasta ka? Senyora, magagara na ka talaga na makakita ka ni Vanessa. Amo yung mata na bayagan nagnay di balasi tao ni Vanessa. Andreo, anya ka kadi? Awan ti sabali a pagawidan ni Vanessa no saan na dito'y mansyon. Isuat saan ka magagaran? Sumangpet dayjay dito'y. Oo. Aramidem mo tinadanom day taarak, Andreo. Pasensya kayon, senyora. Diyak lang amin maawatan, no niya ti marikrik na kita. Talaga magagara na kun makakita ka ni Vanessa. Nabayag asaan ka apim masyar dito'y lugar tayo, Claring. Marcela, Kumusta kan ijay mansyon dagiti Villaflor? nasaya at mad. Awan ti parikot. Sigurado ka? Marcela, pang-asim ko ma. Saan ati maipapankanyak ti pagsaritaan ta? Pasensya kan, Claring. Itaman lang aminan anak kita ka. Kalpasan tinaunday apanawad. Ayos ka kadilaan, Loretta? Di nakpagdanagan, Vanessa. Okay, aklaang. Nadlaw ko ngamin anak kaululimag ka. Kuwang amin, Vanessa. Rikrik na lang tinailigos asakak. Kaslang amin agot-ot. Anya? No kastamat laang. Kasayaatan na agpakada tayon. Anya? Saan Agisagsagana ni Mateo iti paboritom amakan. Ngam sikat ipang panunutak. Di nakpanunutan, Vanessa. Imbagak matan. Okay, aklaang. Kan may isa, napasnag pa lang ti panagsarsarita dana na Marcela. Kanyaya, Clary. Di mo ka di pa'y nalpas day ta ilutluto, manak ko. Mabiitan dahi tinanan. Itaman pa'y akas ta ti jar mo nga agisagsagana iti makan, Mateo. Madlaw asaan ka makaid na. Nanang, pag-asim ko ma. Di na kumahamitin kan tsawa na kasta. Amangan numakadlaw ni Vanessa. Kunakun ka. Talaga asaan ang nagbaliw tirik namkin ni Vanessa. Nanang, pang-asim. Alang rod, darasom nga isagana dayta, tane. Amangan numabisinon da Vanessa. Senyor, talaga dyan akong makauray. Isong agpakada akon. Sa dino ti papanam? Agawit akon, senyor. Danunak lang ni balay ni Vanessa. Apay nga agisam kayo, senyor. Kasla di mo kabisado ni Vanessa. Panagkunam, no makita na ti kasta alangham, maragsakan nga taday jay. Tinasaya at Andreo, isardeng mon ti aginom. Aginan na kapay, tapno sana kasta tilangham, apa man na sumangpat ni Vanessa dito'y mansyon. Mabigla ang Loretta, tatulungan ka dum saag. Saanan, Vanessa? Kabaala. Sigurado ka. Amangan no mabigla day tasakam. Di kagdanag. Kabaala? Agyaman na kiti panangid dagas yung kanyak diti balay. Yaya Claring, agyaman na ka? Sige, balasang ko. Aganad kayo, Yaya Claring. Vanessa? Wan, balasang ko. Sige, Loretta. Awagan kanto apaman ang makasangkot kami, ije mansyon. Sayang. Tsak nakita ni Vanessa. Manuel, Kano pa si mangpad dito lugar tayo? itay labigat. Ngam idi pa'y kano na minsan nga aldaw ang nakasangpat diti pagilyan. Saan laan nagawit adagos? Biliba ka talaga kan ka, Mateo. Oh, apay manen. Si kalakit diti kaunaan asinarungkaran na. Apaman ang nakasangpat dito lugar tayo. Ha? Nagkunak kat saan pa na nagbaliw tirik na anakan ka. Akas idagat adal tayo pa lang iti sekundarya. Oh,
Apa niya nagsunahay kay tinaunag Mateo? Jak kayat timang namnama, Manuel. Iso ajak kayat agi papanlatan. Ba't siya kamawatan nak ni Senyor Ismail? Mudya ako nagpakadakan ko na ito pimana makajimansyon. Talagang namin na magagaran ako na makakita ka ni Vanessa. Iso asam putag langan ita ka ni Bakat Klaring iti balay. Iparpartag ko pa itag manayo. Tap na makagdal ako na tapos iti balay. Mabitla ang Vanessa. Dumsaagak ta ilukat ko ti gate. Saan ka dumsaag, Yaya Claring? Ha? Angam ilukat ko ti gate, balasang ko. Saan mo at trabaho day ta, Yaya? Bayam ati tao ni Papa nga day ti sango ti ridaw ti mansyon ti mangilukat iti gate. Ha? Dito'y kalaang lugan. Vanessa, balasang ko. Ang mga no di na ilukat ti gate. Saan na ngamin at trabaho day ta? Iti ka nito adi na ilukat ti gate. Ikarik ang mapukawan day ta iti trabaho. Iso adito'y kalaang lugan, Yaya Claring. Bayam ati tao ni Papa ti mangilukat iti gate. Ayan ni Vanessa, Loretta. Itay pa'y ang nakapanaw da ka ni Yaya Claring, Manong. Anya? Apay, di mo ka di ida nasalaw iti panagawid mo? Apay pinagawid mo, Idan? Manong Andrew, saan ko a pinagawid ida? Isuda tinagdesisyon nga agawidan. Makapasuron na tekas to eh. Magagaran ako na makakita ka ni Vanessa. Tiamom ka di? Kat kaya't nakaamakita ni Vanessa? Oy, Loretta. Di nak man bisita na. Ang mga nuan niya ti maramit ko kan ka. Claring, iti sumaruno. Naskan nga ibagam kanyak no sa dino ti ayan yo, ha? Senyor, imbagak mat nga addakam ija ayan da Loretta. Saan aya? Pudno nga imbagam. Ngam nagalala ka nga imuna, sakbay nga imbagam. Senyor, Iti sumaruno nga agaramid ka iti jak kayat. Makaraman kan. Yaya Claring? Ah. Yaya! Sapsapulan na kati anak ko. Di ka lang nagbidot nga agsawakan ko anak, Claring. Amumunuan niya ti kabalak nga aramidan. Kadagiti kan labas. Saan ka makaturog amang pampanunot itijak maibagaabanag anak ko? Nanang, Ngam itamag. Saan ka makaturog? Gaputa amok a pampanunutom ni Vanessa. ha? Kasano nga muyo, Nanang? Gaputa madlaw iti langam anak ko. Nakaisem ka bayat ti kaadam dito'y balkon anak katugaw. Jak lang amin ni namnama nga kita kami manangkin ni Vanessa, Nanang. Apay mat adi mo ni namnama. Kat amumot nga agawid mat laeng dito'y ni Vanessa. Pudno, Nanang. Ngamjak ni namnama ang nakaawid gaya man. Tinasaya at anak ko. Maturog kakitding tani Rabi. Di ka agdanag. Ado pa'y tigundaway nga agkita kayo kin ni Vanessa. Una yan, Andreo. Talaga nagsubli ka diti balay. Senyor, kaya't ko makita ni Vanessa. Di kan tumat ngamin makaururay. Amum ka diya sumagmamanula nga minutos apaman anak kasibet ka dito'y mansyon. Apag isumat asimbang petda Vanessa kan Claring. Senyor, Imbagak matankan ka. Nga ano sa mun nga urayan ti anak ko. Agam natangkan ti ulom. Linibasan nakit din. Anyangay. Di saan mo idan anadanon kini Claring iti balayo. pangasim ko ma, senyor. Talaga akailiw ko ni Vanessa. Kabisado kon ti anak ko. Saan lagi dinarumwari ti seled na dayjay. Kan maysa, nabannog iti biyahe ni Vanessa. Iswala dingita ka, Andreo. Agsublikan tulangan intun bigan.
jayan Yaya Claring. Sigurado api manawan ni Andrew. Apay adi mo kinasarita ni Andrew. Saan pa nga ita, Yaya? Kaguram ka di. Saan man? Iso na lang tada sakit tinakam ko kankwana. Apay nga agsakit tinakam mo ka ni Andrew. Gapo tayong bukbuk amin nun ni papati atensyon na ka ni Andrew. Gapo iti panagpartner da iti negosyo. Kat da ita ti makagapo, no apay analipatan ni papati maipapan iti idadatan ko. Ha? But it's not a big deal, Yaya Claring. Kasi tinakunakon, saan ko akagura ni Andrew? Ngamjak pa'y lakayat ti agpakita kan kwan. Apay adi ka manin makaid na, Mateo. Kung nakasapsapa ka anak ka postura. At da ka di pagnam anak ka. Awan mo't kit di, nanang. Awan mo't gayam. Apay nga rod nagsapa ka nagdigos. Kung nagsapa ka nakasukat. Kuwag amin, nanang. Basta. Maawat akon, Mateo. Anya ti maawatam, nanang. Kan, apay nga gisum kakasta. Anya ti kayat mo asawan. Mateo, siyak ti inam, anak ko. Kat maawat akon no apay akasta ti jar mo. Sagsaganaam ti umay manen dito'y ni Vanessa. Nanang. Day talakit di ti rason no apay akasta ti jar mo ita. Kat di kamot mapapasol, Mateo. Sikan amis mo tinagkuna. Nabayag asaan kayo ang nagkita. Kan may sa, kay kayat kun ama kumikum kakin ni Vanessa. Ngam tinuan niya la di taabanag ti pakakumkumikuma. Apay ang nagsapa ka nakasukat, Loretta? Nasapa nga imawag ni Vanessa. Agsarak kami kano. Anya? Apay, sa dino ti papanan niya? Diyaka mo, manong. Kan, apay akas ta ti reaksyon mo. Kasla di mo kit din kayat nga agkuyog kami kan ni Vanessa. Nalipatam sa amatan, manong Andrew. Nasingad kami nga aggayam kan ni Vanessa. Loretta, manipon na kasangpot ni Vanessa. Di kampay nakita. Amo mo't akailiw kong tigayim mo. Amok day ta. Angam kas itinakunakon kan ka. Kailiw na ka nga ta? Mabalin ka di Loretta. Di nakapagpungtutan. Ibagaman kanya. Sa dino ti papanan nyo, no bilang tagsarak kayo. Saan na kasigurado, manong? Ngam, amangan, lumapan kami ija ayan, da Mateo. Anya? Posible nga agsubli kami ijay lugar da Mateo. Agsubli? Kayat mo asawan. Naggapo kayo ni Jay. Wan, idi kalman. Imo na ngay may diti balay dayaya Claring kan Vanessa. Kalpasan na, nagkukuyog kami anapan ijay ayan da Mateo. Apay adi mo imbaga kanyak. Aguray ka, manong Andrew. Di ka agpong totakasta. Apay akasta mo't ti jar mo. Awan! Pinanawan nakmatlatan ni manong Andrew. Sa dino nga dati papanan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. No bilang tamapan ijay mansyon ni Andrew, dinakmatlaangan madanon ijay Loretta. No kasta, nakapanaw kan iti mansyon nyo? Itaypay, adala dinagas ko. Kinapudno na, agturong akmatan di tabalayo. Tinasaya at Vanessa. Di na kunda kasi ti balay. Aramatat lang ti kotse. Ngam, amang ano marigatan ka pa lang agmaneho. Di ka agdanag. Kabaalakon. Loretta, At kita talaangan itino sa dino man akayat mo apabanan. saan? Urayan nak dita. Sukunan ka. Diyak kaya ta marigatan ka. Urayan nak ta umaya kon.
Amom ka din no anya ti ko na ni tatang mo. Anya, nanang. Sabsabali ka no itatitignay mo. Ha? Anya asab sa bali ti kayat nasawan? Kasanumat nga men, anak ko. Nagkita kayo laang kin ni Vanessa. Ngam nagdakulan tinagbaliwam. Ngam kiti, kas itinakunakon kan ka. Kay kayap ko nga amang ti kastadjar mo ita. Ngam iti aramidem iti kalabas. Amap-mapan kakit din ti takabakiran. Aday ta kayo manin, nanang. Agpay sumot nga men, anak ko. Kanayo nak nga agdanag, no kasta. Ha? Tilugan ni Andrew ti dimtang, anak ko. Siya kung tirong war ang makisarita kan kwa na, nanang. Apay nagulbod ka kanyak, Mateo. Ha? Anya ti kayat mo sawan, Andrew. Imayak dito iti kalman. Di na magkunod dagang ganit ngay may dito'y. Ngam ko na mga awan. Talagamat nga awan. Di ka naglibak kanyak, Mateo. Ang mga nonya ti maramit ko. Sa anak nagliblibak. Ulbod ka! Amok nga da imay dito'y iti kalman. No da Vanessa ti dakdakamatan. When? Imay da ditoy. Makitam. Agpudno kamit lagayan. Sa anak nga ulbod. Imay da ditoy. Ngam nakapanaw kan idi simangput da. Iso nga idiadda ka. Imbagak kan ka nga awan ti sabali anay sarong ditoy. Ah, Iso ang mabalin ka ti Andrew. Di nagpagsasawan ako namlan amunak unayan. Takas itimbagak sa anak nga ulbod. Nasaya at matasan ka na si Murot pa'y kini Vanessa. Kaya't ko nga ituloy tibagbagakan kay di rabii, Claring. Diyak kaya't nga garamid ka iti pakadadaala iti anak ko. Isuatan nangam ti anyaman ni bagamkan kuana no agsarsarita kayo. Di ka agdanag, senyor. Amok no anya ti pagluglukarak. Nasayaat. Tayo ti kanito atub nga rin na. Diyak agpang nga duamang papanaw kan ka dito'y mansyon. Katagbiag kamot lang nga kas iti sigod a panagbiag mo. Sa bali tinakitak adyaryo itay nga agsarsarita kin ni Andrea, anak ko. Kasla agsubsubang kayo. Nanang, Ibagam kanyak ti agpayso. aklonak nanang. Sinidirnak ni Andrew. Ngam nagkalintaganak. Gaputag paiso ti bagbagak. Anya nga mintimbaganakan ka. Idi may idi kalman. Damdamagan na no at danay sarong dito ababay. Ni Vanessa titakdakamatan na, nanang. Anya? Tirigat na. Imun una ni Andrew nga imay dito'y. Ngam da Vanessa. Kat day tati sidsider na kanya. Diyak ka no impagati may papanitiyo may da Vanessa. Ngam impagakan ko na ti si bubukal ana pasama. Dahil ang lugar ti talaga akin nailiw ko, Loretta. To'y igid ti baybay. Dito iti masansan apapanam idi no malmalday ka. No agsakit tinakam mo iti amam. Gapota ka na yun ang negosyo ti as-asikaswan na. Dito'y ka nga agturo. Hapod no dahi ta. Kat, dito'y matlang ti masansan na papanak. No adda ti di mi pagkinaawatan kan ni Mateo. Vanessa? Kat sikati kanayon akakuyog ko, tunggal umayak dito'y. Tas sikati kasinadan agayan ko. Sakbaya pimanawak anapan iji abroad. Sikamat lang ti kadwak nga imay iti day ti alukar. Nagkari ka kanyak dito'y, Loretta. Tinungpal ko ting karikan ka, Vanessa. Napanagtagamot iti kalman. Saan ka di? Nasayati ka sa sad ni Mateo. Kas, ingkarikan ka idi iti daytoy alugar. So akas iti nakunakon? Tinungpal ko ti ingkarikan ka. Senyor, aging kaita. Diyak pala nakikita ni Vanessa. Nasa parimuar ni Vanessa, Andrew. At da kano napataga papanan na.
Amom, saan pala kumani Vanessa ti pangpangrunam? Kapat ganita ti may papan iti negosyo. Lading ito, Senyor Ismael. Ngam ni Vanessa ti kapat ganita kanyak. Andrew, Maawatan na ko na, Senyor. No saan kayo kailang makuyog ita? Surutat namin ni Vanessa. amom ka dino sa dino tinapanan na. Kakuyog na ti kabsat ko, Senyor. Iso apat check amatunton ko ida. Sige, maawatan ka, Andrew. Iso, sige. Sakpay lang ti makamo iti rumbang nga masikaso para iti panagmilas. At dalaang itay dito'y ni Mateo balasang ko. Nagsapa pa'y nga rod anak kasukat. Ha? Ada ka di pagnana, Nana Marcela? Jak amo. Isuna laang takla at adimteng ni Andrew. Anya? Imay dito ni Andrew? Anya tinaramid na dito Nana Marcela? Ay, at dan sa basit aba nag-asaan da nagkinaawatan kin ni Mateo nga anak ko. Anya? Ngam kinuna ni Mateo, ana urnos kanumot laeng. At dalabasit asaan da nagkinaawatan, ngam narisot mo't laeng. Kat, ayan nga ro doon ita ni Mateo. Jak amo balasang ko. Jak nasiputan no sa dino tinapanan na. Sana kas titip paano kita bigat. Tinamnamahal ka mapasama. Katag kita kami maningkin ni Vanessa. Namgapoy ti saan ani namnama pa nagsubang ni kini Andrew. At daak kita dito kabagiran. At daak dito nagsapsapol iti jakmet ang munuan niya. Tilangan mo. Adatisan mi nga mo ang mapaspasama kiti kabakiran di tilugan mi. Katday tatirumbang amamwak. Iso atop naman lipatak tinapasamak kada kami kini Andrew. Agpalabasak pa lang iti oras di kabakiran. Sa dino itang tipapananta, Vanessa. Saan tamad nga amuno ayan ni Mateo? Tauray ni Nana Marcela kat di na amuno na panan ni Mateo. Wan nga ron, Loretta. Ha? Talaga saan na nagsardang ni Manong Andrew? Sinurot na ka dito Loretta. Vanessa? Tinasayat, Vanessa. Mapanak pa iti ayan ni Nana Marcela. Sigurado akayat nakaama kasarita ni Manong Andrew. Nagkapo ka man hindi takabakiran, Mateo. Juan Manuel, ngam kasi tisigod. Napaayak manan. Awan tinaduktalak. Amangan no talaga amat nga awan ti dati sa mapaspasamak dita, Mateo. Sa anak amamate, Manuel. Talagang agparparik na kanya kadati sa bali ang mapaspasamak. Kat posible amang ipaay iti pakaisagmakan kada tayong agindag dito Ti saan tayo pala naduktalan ang napasamak. Di basta tinortipan naritam. Patsa kasan ka agsardong itar aramidam. Talaga saan, Manuel? Nasken nga at dati maduktalan. Kagura na ka ni, Vanessa. Saan? Ngam ada sakit tinakam ko kan ka. Anya ti kayat mo asawen? Gapo kan ka? Gapo iti panagsosyo yo kan ni Papa iti negosyo. Nalipatan na konti ama. Di ka kumamatag sa witi kasta, Vanessa. Napatag ka ni Senyor Ismael. Saan na ka mamati? Tanog pa iso kumaday tang ibagbagamita. Saan kumaan nalipatan ti ama, ti aldaw apa nagsublik dito'y pagilian? Clarin, nagawid ka din ni Vanessa manipod rin mo rin agsapa. Saan pa'y, senyor? Sa di naman ang tinapanan na. Ladingitag, senyora. Saan ko nga mo? Ni Andrew, nagsubli ka din dito yung mansyon? Saan pa'y, senyor? Ala, awagan mi Andrew. Ibagam nga umay adagos dito yung mansyon. Tada napatag kapag sarita. Naimbag man.
manugot ni Manong Andrew itay nagpakadakan kadkwana nga dapay papananta. Kinapudno na, Loretta. Ada na awat na mensahe ni Papa, iso nga manugot. Kasta ka di? Wan, iso na yung baglaangan, tada pa kasapulan kan kwa na ti amak. Tano awan, amangan no si Murot kada taday jay. Siya kung tagkidkid daw iti pasensya iti araramidan ni Manong ko, ha? Awan anyaman na, Loretta. Nairwamak matket din ka ni Andrew. Idi pa na, kanayo na nakasday ti aramid na. Saan ang nagbaliw apulos? Amom, Vanessa. Diyak ko makayat ti agatap ka ni Manong. Ngam gapo iti makitkitak nga araramidan na. Diyak maliklikan ti agatap. Katno anyaman ti aramidan ni Andrew. Posible nga damot laamo ni Papa. Agkasosyo da, saan ka di? Diyak kaya tagsao kontra ay ti amam, Vanessa? Agsao aklaang maipanggap iti kabsat ko. Lukasta, nadanon mo da Loretta kan Vanessa iti lugar dagiti mamirmiraot? Uwan, senyor. Kinapudno na. Agsarsarita kami itay pinakuntak na kaniyayak laring. Kat na imbagmet, anak ko may kaadagos. Kontento ak naminan. Tanakita, kan nakasarita ko ni Vanessa, senyor. Nasaya at nga rod mo kasta. Senyor, anya gayam ti makagapo. Apaya pinakuntak na kaniyayak laring. Gaputa kayat ko asikat ikaw naan ang makaam mo, iti bunga tinasikaso. Senyor, Rumbag lang agsaganakan, Andrew. Gaputa iti mabiit. Mangrugin ti operasyon ti pagminasan. Ijay lugar dagiti kunam amamirmiraot. kaya't mo asawan, senyor. Aprobadon ti permit ti pagminasan. Wan. Anya ti serbina akaraman iti payroll dagiti opisyal ngay nasitgag. Tapno maurno sa dagos ti permit. No kasta nga rod, senyor. Iti panangrugi ti pagminasan. Mangrugin to matan ti panangliksab tayo iti dakkel agatan. Kat amom no anya ti kasayaatan iti dayta. Saan adata ti rumwar nga agtagikwa iti pagminasan? Anya ti kayat mo asawan, senyor Ismael. Ni gobernador ti agparang akin kukwa iti agopere ita pagminasan. Isungawan to Apolos ti rumswa a pagparikutan ta. Santo adata ti sideren dagiti agindag iti dayjay a lugar. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kahit yung asawon na Marcela, naggapo dito'y da Vanessa? Katuan mo't, Manuel, sapsapulan da ni Mateo. Ngamjak man amaw no sa di no tinapnapan ang jigayam mo. Nana, Amangan no amumat no sa di no titinurong ni Mateo. ni, saan Nana? Diyak to pa'y nakikita. Sigurado ka, Manuel? Oo, Nana Marcela. Alangan matadyak ibaga kada kayo no bilang ta nakita. Marigat mata na, gulbutak kit din kada kayo. Saan nabali, Nana? Nung masalaw ko, ibaga kasapsapulin niyo. No talagang agtalag ka kanya, Andrew. Ibagakan ka. Rumbang nga kidaw ka iti despensa kini Mateo. Anya, angem senyor. Amuyo ka din anya ti bagbagayo. Agtalag ka kanya kunagmet. Kasayaatan no agkidaw ka iti despensa kini Mateo. Tagas iti imbagakon kan ka iti damo pay laeng. Alaem ti panagtalagda. Saan mo nga itulog apag duha-duhaan da ka? Sana maksayan ti kinataom no agtungpal ka kanyak, Andrew. Iso adi mo kuman pabayagan pa'y ti panagkid daw mo iti dispensar kini Mateo.
napasnat manan ti panagsarsarita da Senyor Ismael ken Andrew. Sigurado ang maipapanmanan iti negosyo ti pagsarsaritaan da. Kaday ta ti kagura unay ni Vanessa. Tasigon ken kuana. Nabaknang dan. Saan kanon anas ken nga agpabaknang pay ti amana. Iso na laang ta sa bali mo't ti rason ni Senyor Ismael. Di kayat na, kat nakarkaro pa'y abomak nang da. Pimanaw matan ni Andrew. Sa dino nga tati papanan na. Claring! Ha? Ay ayabanak ni Senyor. Umasidagak ko na. Ang mga nuagungat man, no jak umasidag adagos. Itulad na kon ijabanay. Apay Loretta, nauma ka din kanyak? Saan nga iti kasta? Iso na lang takinunam itay nga itulad na kon ijabanay. Diyak pa'y nauma nangiliw kan ka. Iso ano okay lang kan ka? Agpasyar tapay. Sika ti makamo, Vanessa. Total, sika mo dagman maneho. Iso adya ko ning kuyog pa'y ni Yaya Claring. Tama nga numasikuran day jay, no sa di naman ti pakadanunan ta. Iso na lang ang tama amakak, Vanessa. Amangan no makaungat ni Papa. Di kagdanag. Siya kundi makamo ka ni Papa. Saan nga agungat day jay? Kaputa dapay la atraso na kanya. Ha? Day tatyag pa iso. Iso nga awan tirong nga pagdanaga. Saan nga agungat ni Papa? Itayak pa nga pag na dito kabakiran. Ngam talagang awantian nyaman na makita ka karkar na dito. Awan ti matuktalak ang mabalin ko kumaapang rogyan niyag sukimat iti. Ha? Adanak ko ti jaban da. Aginayad at ang mapanijay. Amangan mo da ito yung tiguntaway ng orayan. Laging itak, Andrew. Gamsaan pa'y matanagawid ni Mateo. Ah, Jak amuno sa dino tinapanan na. Tasaan matanag pa kada kanya. Nana Marcela, daloray ta kapsat ko. Pimanaw damot lakin ni Vanessa. Apaman anak kapanaw ka itay bigat. Amangan no kakuyog damat ni Mateo. Ipasigurado kan kaasaan, Andrew. Ngamin, pinarubot ko da Loretta kan Vanessa. Duadala ang anak kuyog. Kan maysa, saan damot anadanon ni Mateo dito'y balaykot? Kasta ka di? Wan, barok. Anya ka di tigagaram kin ni Mateo. Naamiris ko ngamin asin na sabrak ti impakita kan kwa na. Nana Marcela, isong akid dawa ko makan kwa na iti dispensa. Ha? Dahil tatag beso, Nana. Agam awan mo't gayam ni Mateo. Sana ba man? Agsubli ak tulangan inton nam namaak asumangpat ni Mateo. Panaklano adan maduktala kita. Ngam atap nga ayop lagayam dyan na si putak anak ko te. Agawid akit din. Amangan nasapsapulin na ko ni Nanang. Matanagan tumanin dayjay. Sigurado nga mo nalata na sa bali manin tinasikaso. Ngam kasi tisigod. Jak ibagbagakan ko. Mateo! Ay. Naikamatan Manuel. Apa kinigtot na. Ay, pasensya kan. Jak ang gagara. Apa nga ka dito eh. Amok namin nga ka dito, iso sinurot ka. Apay ngamin, Manuel. Sapsapulan na kanina na Marcela. Kung nakadi ka nakita. Kasta ka di? Wan Mateo. Iso sinurot ka dito, tamok nga ka dito. O niya nga, ada ka din na doktalan? Ay, awan lata Manuel. Iso nga may kan. Sumarog tan diti kabakiran. Talaga ka di ati mo no sa dino tinapanan ni Vanessa. Ladingitak, Senyor. Ngam di na imbaga kanyak. Kasladyak sapat tsanday ta, Claring. Iso nga ibagamlangan kanyak kag paiso. Sa dino tinapanan ni Vanessa. Apay nga aging gayta ket di pay lasimbang pay. Oray siguro do sa andak, Senyor.
Awan ti maibagak. Gaputa talaga ajak amo tinapanan na. Padasin nyo nga awagan ni Loretta. Tama nga no nagkuyog da. Naglaing kamatan tay bagampay nuan niya ti rumbang nga aramidag. Ha? Jak magustuhan ti kastangar aramidam, Claring. Iso asaan ka kuman nga agpakalaing. At nagsardeng a kotse. Engkamuan no asino ti dimteng. No adan ni Vanessa. Ibagam, takayat ko ang makasarita. Amo manak ko. Jak man pa dyan day nga ibagbagam. Amo nga dati sa bali nga inaramid mo. Iso akila at latan apimanaw ka. Saan da kalakat nga rudan anadanon da Loretta kan Vanessa. Danang, Uray ni Andrew. Nagsublimat kat dito sapsapulan na ka. apay ka no? Kaya't nakano ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti nagubsa nga impakita na ka. Anya? Kasta timbaga na kanya. Ngam gaputawan ka, di na naaramid. Iso nga agsublin tula kanon dito. Siguraduam nga agsublikan to ijay. Kat aramidam ti rumbang, Andrew. Senyor Ismael, Kasi tinakunakon kan ka, sana rumbang nga agdwa-dwa kadata ti uray asino man nga gindag iti dayjay adiso. Nang runag at mangrugin ti operasyon ti pagminasan. no panunutan. Apay pa lang nagpakumbabata kadakwada, senyor. Di mat saan dan to amaamuan adatamat lagayam ti akin kukoy ti pagminasan. Uwan, Oh, ket anya nga ti parekot, senyor. talaga bagito kapailang may papan kadagiti diskarte amakuna, Andrew. Anya ti kayat mo asawan, senyor. No kayat mo nga balin ka na baligi a negosyante, rumbang lasur-suruam ti amin at taktika kan diskarte akunad. No makaerwamam dagita a taktika kan diskarte, awan to apulos ti lapad, iti panagliksab mo, iti dakkel agatan. Amok asaan mo akayat ti umyan ije balay, gapo ka ni Manong Andrew. Iso siya klangan ti umyan ije mansion nyo, Vanessa. Agyaman ak no kasta, Loretta. Amok nga adupay dagiti kayat mo nga ibagakan niya. Kan? Kastakmat kan ka. Talaga akailiw tati tunggal maysa. Day tati mangipanatnat, Loretta. Normal day ta itinasingad nga gayon. Sa bagay, naku namon. Agdiretso ta nga roda ni Diamansyon. Awan pa imot ko akawas. Saan aparikot day ta? Nagaduting sangkot ko akawas. Mangpili kan tumutan ijay. Nayon dagiti pasarabok kan ka. Nagmanan ti pampanunutan ni Mateo nga anak ta, Marcela. Ay, wan nga road minto. Ay, anda nga tayo ti pagkaskastan na. Tsaka mo, kunak nga road no napunasan ti kastadyar na. Gaputa si mangpeten ni Vanessa. Ngam saan latamag. Amom no niya ti atap ka, bakit? Anya da ita, lakay. Ata pa nga itultuloy na latati parparit tangar aramiden na. Anya ti kayat mo asawan? Naturad ni Mateo nga anak ta. Kang runaan ti amin. Di na kayat nga anda may sagmak. Wano agba nagadakas akalugaran tayaw. Pudno da ita. Iso amamatiak. Nga uray no awan ti makitkita tangar aramiden ti anak ta. Ket limod lata nga da isay-sayang kat na agadwan. Anya dyan po na Loretta. Umiyan ka dito'y mansyon da Senyor Ismael. Wen, Manong. Di ka di mabain. Oh, anya ko matipagbain na. High school kami pala idi.
Masansan mo ten nga umyanak dito eh. Sa bali idi. Sa bali itan, Loretta. Manong Andrew? Agiddantan nga agawit. Saan, Manong? Umyanak dito eh. Andrew, umay ka dito. Bayam ni Loretta. Sige, senyor. Umayan. Jagman nang tinagsaritaan niyo iti kapsat mo. Ang mamati at agsubsubang kayo. Pasensya kan, senyor. Natangkan nga ti ulo ti kabsat ko. Di na kaya ti dumungag kanyak. Amom, may sapay ti may papani ti kapsat mo. Anya ti kayat mo asawan, senyor. Kasano maalam tirik na ti sabali a tao. No ultimo tirik na ti mismo a kapsat mo ket di mo maala. Ha? Anya ti kayat mo asawan, senyor Ismael. Andrew, rumbang la kumaan na si dagtirik na iti kapsat mo. Ken ni Loretta. Diyaka mo. Nagin na si dagtupay tirik nami, senyor. Nas ka namaya si mo tirik nam ken kuan. Iti kasta, kanayon tungag tungpalkan ka. Anya ti kayat mo asawan, senyor. At danto dakkel apakairanudan ta iti kapsat mo. Anya ti kayat mo asawan, senyor. Nasingad da Loretta kan Mateo, saan ka di? Maaramat tanto ni Loretta no bilang laeng. Mabalinta ayapan ni Loretta kontra kini Mateo. Anya? Senyor. Kabsat ko ni Loretta. Apay kumayapan ta. No di mo kayat, ti anak ko, tiyapan ko kini Mateo. Wanya, umanugot ka kadi ni Vanessa nga anak ko, tiyapan ta. No umanugot ka, awan na nyaman na kanyag. Ngem sigurado asanto na matungpal ti tarigagay mo, ada kayo kini Vanessa, tagginasa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunong ngayon kami patangatang. Ammom kadi ngagsarsarita kami itay iti amam. Nanang, Mismo ati amam tinag ko na kanya. Nga atapon na mo't alimod nga itultuloy mo timang dukduktal iti mapaspasamak dito lugar tayo. Kunak tumot nga minken ka anak ko. Saan ka makapaglibak? Saan laeng asyak ti agatap nga adda nalimod nga aramidem? Kat nadyak mariro. Napan kamanen ijay kabakiran. nanang, Pangaasim kadi anak ko. Ipangag na kami kumakin ni tatang mo. Sakbay amala daw ti amin. Dumngeg ka kumamot kada kami. Apay kumalapdan na ka ni Manong mga umyan diti mansyon. Isumati ko na. Kan may sa, agad adal tapay la idi iti high school. Siguro namat maturugak dito eh. Talaga mat, kasta akmat idi, umyanak iji balayo. Iso na laang, tagundawayan mat ni Manong mo ti kaaddak idi ijay. Oh, apay nagisam ka? Malagip ko lang amin dagidi apanawan. Kaya rigan nyo kan ni Manong ti aso kan pusa. Awan lakat agsubang kayo. Dagulit namin ni Manong mo. Wan nga rod, kat masiguradok nga ita ta nakasublikan dito lugar tayo. Dagulitan na kamananday jay. nagsapan nga may ni Andrew. Tilugan na dahi ta nagsarding iti bataw. Mateo anak, ni Andrew ti dimteng. Wen nga rod nanang. Nagsapa nga imay. Nalabit asika ti gagaran na. Sige nanang, rumwarang. Kasaritan na Andrew. Sa
Sapay lang ko ma. Tama pasensya nag itinaipakita kan kay di kalman. Mateo. Andrew, Pasensya kan. Magagaranak lang aminin ang makakita ka ni Vanessa. Iso kung pinanunutin sawang ko kan kay di kalman. lipatan tanda jay. Andrew, awan na nyaman na kanya. Total, napanak na kamat asa anak ang nagulbod ka. Uwan nga ron. Oh, apay nga gising ka. Sa balin sa ngamin na talaga ti ugali ti agayat. Mateo. Ha? Tayo ti advice agayatak ngamin to ni Vanessa. Iso kas jati jar ko di kalman. Amo mo. Kaili ko na yan. Andrew, Ket sapay lang ko ma. Tamawatam day ta. Mateo. Antay ta. Napakan kung dagiti kabalyo at arakon da senyor sa mas kung nataripat ko ka na yung bagdag ito yung kabalyo. Manuel? Ha? Ma'am Vanessa? Si kamot Manuel, dinak man awagan iti ma'am. Kan mabalin ka di. Sa anak nga alalya, tapno agmulagat ka iti kasta, nakakita kanya. Kuha ngamin, Vanessa? Ay na, nakapimpintas ka una yun. Anya? Sika talaga Manuel, saan ka pala nagbaliw? Managrabak kalata nga aging gaita. Mangisagana kay tinaima sa putahe, Clarin. At da sa nga ilik. Matungpal, senyor. Bili naman dagiti padam ababaw nandito'y mansyon. Tagdalos da na imbag. Tadyak kayat nga dati makuna da gobernador. Lukas ta, senyor, da gobernador ti sangaili tayo? Anya tayo? Sa nga ilik laeng. Di mo man iramraman ti baging. Ha? Amom Claring, jak kayat ti kasta ajar mo. Ti pagarup mun samat kat kamang kati pamilya. Pasensya ka, senyor. Alam, Claring. Aggunay ka. Ulitek. Jak kayat ti maibabain kini gobernador. Manuel, Senyor, apay ka di. Ada ka di pangibaunan nyo kanya? apay akurang dagiti tarakan ko akabalyo ije kwadra. Kuha senyor, inaramat ni Vanessa. Bir nga samlatan ti anak ko. Pakawanan dak senyor. Inaramat ni Ma'am Vanessa kunak ko ma. Tanangam titignay kan panagsasaom si ka Manuel. Amom no mapunwanak kan ka, kat ikatan kan kas trabahador ko. Pakawanan dak senyor. Saan dak ko mga ikatan, taka sa pulak na ito at trabaho. Sa dino tinapanan ti anak ko. Kuna nang agpasyar ka no, senyor. Kat di kabalyo tinagsakayan na. kumusta tararamidin nyo, tatang? Naduktalan nyo kadin no anya ti mapaspasamak dito lugar tayo? Amoyo kadin no anya day dinangag tayo agim loong? Ay, ladingita ka anak ko. Ang mawan pa itinamuan na Tatang, Namin anaw na nagsubli kami di presinto. Ket kinasarita mi ni Hepe. Gamaging gaita. Awan ba't ti mararamidan da. day tangarod tinakaskas daaw, tatang. Apay ayalang-alang da hepe ti reklamo tayo. Apay asaan dang aksyonan. Ay, Mateo anak. Isuano kas tamot laeng ti mapaspasamak. Saan dak nga rod amalabdan amang tuktal itinoan niya man na mapaspasamak. Mateo, panunutom ko matiinam. Huh. Kaya't mo kadig ang nandanag di inam. Gapo iti araramidan. Tatang, Saan kumanatangkan ti ulom? Dumngeg ka kumakada kami iti inam. Amo ka di ti amam nga imay ka dito'y balasang ko. Saan, Nana Marcela? Tilang makamo api manawak iji mansyon kat ni Manuel. No kasta, nagkita kayo mutan kin ni Manuel? Uwan, Nana. Saan pa ila nagbaliw ni Manuel? Managrabak lata. Nako namon. Ay, naimbag ata saan mo pa'y analipatan ti agsakay iti kabalyo. Saan pa, Nana?
Dayta ti may nga iniliw ko una, iti panagawid ko ditoy. Kasta ka di. Uwan, nana. Ni Mateo? At dada iti ama na ijay talon, balasang ko. Kasta ka di? Mabalin ka di nga orayat ida ditoy, nana? Mabalin apay kit din asaan. Ala, mabiit lang ang tamangi sagana ak iti meriendaam. Milagron sa Manong Andrew. Ne, anya ti kahit mo asawan, Loretta? Itaman pa'y nga da ka lang diti balay. Apay Manong, awan ka diti business meeting arumbang na atindaram? Mabalin ka di nakman rugyan. Amangan no di mo magustuhan ti aramidag kan ka, no siyak ti masuron. Ne, apay Manong, anya ti makapasuron iti imbaga. Agdamdamag aklang mat Jak magustuhan ti tinor ti sarita man. Amok nga adda kayat mo apagparangan. Sikat ang ibaga iti dayta Manong Andrew. Sana siya. Sige. Tapno awanan ti makunam. Panawan ka pa'y. Sa dino ti papanam? Ijay ayan da Mateo. Agdala na patag nga ibagakkan kuana. Amom Claring, basol mo, no apay anairuam ni Vanessa arumwarlatan at di man lagpakada kanya. Senyor, apay ngay asyak ti pabasulan iyo. Gaputayin ruam mo ni Vanessa. Idi pa'y laeng, kanayonan nga isakit mo no tumangarag. Anya nga ita, di makal adi nakipangpangag. Ngem jak umanugot ang naturturay kit din ngem iti siya, jay anak ko. Saan ang mabalin? Napudutan ti darang ti init, Mateo. Pinasayaan. Sumrek ta di tabalay. Saanan? Agsubli akmatan ija mansyon. Sigurado ka? Uwan, saan ka nagpakada ka ni Papa? Amang ano sapsapulan na kunday jay. Amang ano ni Yaya Claring manan ti kaungat na. Alang rod, Vanessa. Agan anad ka. Nagsubli ijay talon ni Mateo. Apaman ang nakapanaw ni Vanessa, balasang ko. Kasta ka di, Nana Marcela? Wen, balasang ko. Nasdaawak nga road. Kunakno kakuyog na kaitay, ngam saan matgayam. Kwa, saan kami nagsarak itang aldaw, Nana? Kasta ka di. Uwan, Nana. Mapanak lang arudan ijay talon, Nana Marcela. Napatag namin ti ibagak kan ni Mateo. Nasaya at mata nagsublikan dito yung mansyon, Vanessa. Itay pa'y ngururayon ka. Apay, Papa? Kaya't ka makasarita. Napatay ti bagakan ka. Itaman pa'y, Papa. Milagro Anyo ti kayat mo asawan? Sipod si Mang Putak ditoy. Italaang akayat na ka makasarita. Awan ka di tinegosyo anas kan nga asikasum ita, Papa? Iso nga dagundaway mo para kanyak? Vanessa, amok nga datrasoken ka. Gaputan nalipatak da dipet sa ngay dadateng mo. Papa? Ang pangasim ko maiha. Tasaanin na dayjay ti pagsaritaan ta. Napalabasin dayjay. Adda ka itan ditoy. Anyang ti kaya't mapagsaritaan ta, Papa? Amo ka nasingid ka kini Mateo. Ken kadagiti agindag iti dayjay a lugar. Ha? Nag-investa kiti may sa negosyo. Negosyo abangunen ni gobernador. Anyan, Papa? Negosyo latta ti adda iti panunot yo. Dumngag ka kuma, Vanessa. Ngamin, dakkel ti maitulong mo kanya kita agundaway. Anya ti kayat masawan, Papa? Anya ko mati maitulong ko kan ka? Isungaro da dumngag ka na imbag kanyak. Ilawlawag ko kan ka, no anya ti plano. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Buwan ya, Vanessa. Naawatam ka di dagiti imbagakan ka? Uwan papa, ngam ladingitak. Jak kayat ti makibiyang. Aniya. Jak tupay ginandat a pinakibiyangan dagiti negosyo yo iti abroad. Uray kasano ti panangpilit yo kanyak idadaak pay lang ijay. Saan ko ngayon pamaysa nga inasikaso ti negosyo yo ijay? Itapay nga ta? Di mo ka di maawata na para matlagan ka ti amin nga aramida? Papa, naibagak matan. Nabak nang tayon. Nakaadalak matan. Kat ijay pay abroad ti nagturpusak. Talaga natangkan ti ulom, Vanessa. I'm sorry to disappoint you, Papa. But my decision is final. Jak kayat ti makibiyang kadagiti negosyo. Kinapudno na Loretta. Sa anak latangag talaga ti kapsat mo. Mateo? Ladingitek ti kasting ipagbagak kitakan ka. Amok ama sa ertirik nam. Tauray pa'y natabaliktadin tayo ti lobong. Kapsat mo lang ni Andrew. Maawatan ka, Mateo. Siyak to pa'y amis mo akabsat na kat agdwa-dwa kan kwa na? Loretta, Isungay maya kita. Tapno banlaagan ka. may papanitan niya. Idi pa'y laang. Amukon nga agayat ka ni Vanessa ti kapsat ko. Kat amkat nga amangan loan niya ti aramidan na. Gapo iti kinasingadyo kan ni Vanessa. Nadlaw ko ti panagpungtot kan ka ti amam iti agsarsarita kayo, Vanessa. Yaya, Saan mo't nga iti panakibiyang balasang ko. Ngam anya ayati nagsaritaan nyo. kayat ni Papa nga imatunak dagiti daduma a negosyo na diti Pilipinas. Ha? Banag ajak kayat, Yaya. No mangimatunak man iti negosyo ditoy, mangbangonak iti bukod ko a negosyo. Saan kat nga imatunak dagiti sigudan a negosyo ti amak? Taapay nga min balasang ko. Anya ko matidakas na no imatunam ti negosyo ti amam. Yaya, amok nga amin a negosyo ni Papa diti Pilipinas kat kasosyo na ni Andrew. Ha? No siyak ti mangimaton kadagiti negosyo ni Papa, kaya tasawan dayta aka-partner ko matta ni Andrew. Kat dayta tilikliklika. Ay na Mateo, talaga anak lahat at. Nakamulagat ak nga ron anak kakita ka ni Vanessa. Nakapimpintas. Kahit ko asawan, sigo din ang napintas. At daman na napimpintas, iti pa naggapo na ija abroad. Pudno dayta, Manuel. Matamag ko man lang Mateo. Hindi na pan ija abroad ni Vanessa. Agayan ayat kayo ka din? Ha? Oh, apay na pa uli ka ngay Mateo. Kayan ayat mo ka di ni Vanessa? Saan, Manuel? Anya? Ay, nagsayang matan. Manuel, No kayan ayat mo kumaidi ni Vanessa. Di agayan ayat kayo kumapay lang aging gaita. Ibagaman kanyak tagpaiso, Loretta. Anya nga agpaiso, Manong? Iti kalabas nga ipapanyo ka ni Vanessa iti lugar da matayo. Asino ti ginagarayo ijay? Ha? Apay adamdamagam dayta. Sungbatan na, Loretta. Ha? Ibagam kanyak. Dayjay ka di amateo ti ginagarayo ijay. Ha? Ibagam kanyak. Ni Vanessa. Itay pa'y nga ada iti silid na, senyor. Nalabit na nakaturog dayjayan. Claring, amok adumdumagkan ka ni Vanessa ang anak ko. Ha? Kaya't kung alukuyam ni Vanessa, tapno manugot ang mangimaton kadagiti daduma negosyo. Senyor, di mo't awan ti karbengak ang makibiyang kada kayo. Ha? Ngam apay nga ita, kat. Kaya't mo ka diti makabil, ha, Claring?
Nya, Awan ti karbangam nga grason kanya. Tilaing rumbeng nga ramidam kat agtong palitan yaman nga ibilin ko kan ka. Day tati imulam iti panunot mo. Nagsapakan nga dadi ta lugar da Mateo? Diyak kami kaya ta makita ng pa ni Manong Andrew apaman ang makariin. Aguray ka man, Loretta. Adda ka di parikot. Nagsubang kami iti rabi. Kung naklano ka bilan na. Anya? Tinasayaat. Urayan nak dita. Umayak adagos. Ha? Vanessa? Saan ka apumanaw dita ayan da Mateo? Umayak dita. Saan apan nakibiyang balasang ko? Ngam anya ngamin ayat inapasamak. Apay ako nam ang nagsubang kayo nga agkabsat. Nakainom nga ti kabsat ko, Nana Marcela. Anyan. Talaga ano nalaukanen iti arak ti panunot ti tao. Makaaramid ka dagiti banag asaan arumbeng. Nana Marcela. Naimbag ta di nakapinatuloy a kinabil. Wen nga rod, Nana. Isuan na sa paak nga imay diti balayo. Pasensya kayo lakuman. Awan ti rumbeng nga ikidawam iti pasensya, balasan ko. Nasingad ka kada kami. Isu nga awan anyaman na, nga uray kanayon ka nga danito. Anya, rimwaran ni Vanessa kunam? wan, senyora. Nasken kano asarakan na ni Loretta agayam na. Rimwara di man lang nagpakada kanya. Senyora. Siguro, nagpakalaing ka man na nang palubos kan kuana niya. Ay, kinapudno na, senyor. Linapdak. Ngam ko na anasken ang makita na ni Loretta. Adan sa saan anasaya at anapasamak, senyor. Ha? Anya kuma? Jakmat ambo. Kasi tinako na nagdardaras arimuar ni Vanessa. Tanaskan kano asarakan na ni Loretta. Ipay-ipay nga data dito'y tanaw na nakaw. Ngam tilatan kabakiran dito'y lugar tayo kitang tanawagan. Tatang, Ay, talaga di mo mapunas iti panunot mo. Gandan sa bali ang nakastrek dita kabakiran niya. wan tatang. Ay, anak ko. Ti pakas daawak laan. Ket no apay ajak ida makita. Sa dino tayan darita kabakiran. Apay ajak ida masapulan. Anak ko, saan kami ngagsarsardeng? Aramidan mi ti amin. Tapno maamuan may no anya talaga ti mapaspasama. Iso di mon pagsayangan iti oras mo ti may papan iti dayta abanag. Tada kami inti makaamaw. Talaga asaan la tagayam ang nagbaliw ni Andrew? Kasla nakarkaro pa'y ket di nga malas ti ugali na. Vanessa? Sigurado ka kadi adi nakakinabil? Saan mo't kit di? Ta di madlaw ko ang makapungtutan. Pinanawak wan. Jakon ingkas kaso. Ay. Ngam no jak siguro pinanawan. Amang ano kinabil na? No inaramid na dayta, isumat na ti madaksan. Ha? Jakmat itulok adang ran na ka nga uray agkabsat kayo. Siyak ti makalaban na no pagaramidan nakakit din iti saan anasayaat. Vanessa, Loretta, agmerienda kayo pa'y babalasan ko. Nagluto ak iti meriendaan niyo. Aha? Ala, Nana. Nagtaktak kayo pa'y laeng. Wan nga rod, Nana. Ay na, awan ti anyaman na. Alakit din, agmerienda kayo. Jag nasiputan ti iruruar ni Vanessa dito'y mansyon, Andrio. Arig na linibasan na. Senyora, Ningarod klaring ti inungtak ta masuruna kunay. nalabit na nagkuyog dahi ti kabsat ko, senyor. Anya ti kayat mo asawan? Itay nakaringa. Diya ko nakita iji balay ni Loretta. Awan ti kutsena. Iso apat siya ka nagkuyog damanan, senyor.
Sa dilo ti ammo manapananda. Nalabit nga di lugar na giti mamirmira out, senyor. Ammo matlagayam. Anya pa'y lang arot ti aramidem. Anyat kayo asawan, senyor. Surutem idayjay. Kasininged da Loretta kan Vanessa dagiti agnana dijay. Gundaway mon, tapno maalam materik na dagiti agindag ijay. Itay ka di pa'y da Vanessa ken Loretta diti balay, nanang? Imo na asim mangpet ni Loretta. Si marunulaangan ni Vanessa, anak ko. Oh, apa yan nagsinaay kay tinaunang? Kwa, awan, nanang. At dayta ka manan, Mateo. Di ka makapaglibak kanya, anak ko. Amukmat ka't amatikaw ka. Anya ti kayat mga asawan, nanang. Ay na, Mateo. Di kan agindi di anak ko. Siyak tinam. Kat mariknak no anya dagiti mapaspasamak ka. Ha? Ni Andrew ti simbangpat, nanang. Anya nga ti masapol na. Kaya't mo asawan, Andrew? Sin maruno ka dito'y lugar da Mateo? Tapno makasarita na klaan? Oo, Vanessa. Anya amin ti bagam kanyak. Amo ka na singed kayo ko ni Loretta, kabsat ko. Sigo dun dayta. Agad-adal kami pa'y laang idi. Talaga ada kami ti agayan. No anya man tim pagpagakan ka ti kabsat ko. Di ka kumabasta mamatilatan. Ni, apa ya depensa amon ti bagim, Andrew? Awan pa'y natin bagbaga. Nga madlaw nga ikalkalin ti gamon ti bagim. Ne, saan mo may ti kasta, Vanessa? Sana kasta ti kayat ko asawen. Anya ngamin aya talaga ti kayat mo nga ibaga kanyak, Andrew. Apay sinurot nakpay dito'y lugar da Mateo. Napatag ti bagakan ka, Vanessa. Mabalin ka di nga ibaga mo, no nya dayta? Adapay ngamin pagsarsaritaan mi kada na Marcela. Ayayatan ka, Vanessa. Ha? Hindi pailaan. Amo mo na ayayatan ka. Sinagsagak ti panagsublin manipod abroad. Sa anak pa'y anauma nagbalasang, Andrew. Nakasaganak nga aguray, Vanessa. Saan ka nga apuraan? Lading tek. Ngam kasayaatan no ibawing mulaangan iti sa bali day taarik ngam. Anya? Nalawag mat siguro kan katimbagak. Ibawing mulaangan iti sa bali day taarik ngam. Takas iti nakunak. Sa anak pa'y anauma nagbalasang. Kan may sa. Kasano kuma magustuhan ka? Kat ultimo ni Loretta agayam ko. Di mo pa'y amo araaman. Idin to takabsat mo amis mo. Vanessa. Oh, saan kit din? Kat mabalin ka di, Andrew. No kayat mo amaya sa dagakan ka. Di mo manan kaungat ni Loretta. Gapo iti daytoy nga imbagakan ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kinasaya at Claring, awaga mo ni Vanessa, tagawi din dito mansyon. Senyora, panagkunak. Awan matidakas ang mapagtang ni Vanessa. Nang runa kat ni Mat Loretta ti kakuyog na. Anya ti kunam, Claring? Ama, senyor. Nalawag mo ti bagaksan ka di? Awaga mo ni Vanessa tagsublin dito mansyon ko na. Jak imbaga nga ikalintigam dya anak ko. Oh, apay anak kamut talang ka dita. Agtignay kan, awagam ti anak ko kat ibagam nga agsublin dito mansyon. Pimanaw mo't ni Manong mo, Loretta. Nalabit a pinabainan ni Vanessa, Nana Marcela. Isaw pimanaw mo't laang. Anya, ay sos, ang mga no nakarkaron tukit di nga dadakas ama pasama. Ha? Anya ti kayat yung asawan, Nana?
Kasanon no si kang tukit di ti pagbalatakan ti amin. Anya? Si kan amis mo tinagkuna balasang ko. Sabali ti ugali di kabsat mo. So ano? Ha? Ti cellphone ni Vanessa ti agon uni na Marcela. Mabitlaan, tain nakitid kan kwa na. Noawanan tinapatag nga araramidam, Vanessa. Agsublikan dito'y mansyon. Ha? Iyayak na rin? Ada ka didal ka sa napasamak di ta mansyon. Awan mat, balasang ko. Oh, awan mo't kaya. Ako'y nga rin kaya tsyung agawid ako di ta mansyon. Kuang amin balasang ko. Ay, Yaya, nakam ka din ipapaday to'y ayaawag mo? ha, Yaya, itadbukan ko na ti cellphone. Vanessa. Amo nga dalaan di ta si dadyan ni Papa. Iso nga itadbukan ko na ti cellphone, Yaya. Kaya't ko makasarita. Wan, Vanessa. Anya ti parikot no awanak di ta mansyon, Papa. Iha, matanaganag lang amin. Nga mga no dati tagas ang mapasamak ka. Anya ko mati pagpagadak, Papa. Awan mo ti amo ka paggad dito'y lugar tayo. Saan ka di? Vanessa, iha. Iso apang naasim ko, Papa. Saan mo nga aramatan ni Yaya Claring, tapno matungpal laang ti kayat mo? Saan nga iti kasta? Amok akasta, Papa. Ngamin, kabisado ko ni Yaya Claring. Di naktubilinan nga agaramid iti Jack kayat. Kat kabisado ka matan. Ti kayat mo laang ti masursurot. Banag asaan amabalin kanyak. Iso asaan da kapilitan nga agawid, Papa. Sumangpetak to di ta mansyon, nunalpasan ti aramida. Kunak mo makipinatangkan ka kani Senyor Ismael. Kasta kuma talaga ti aramida. Ngamamkak nga amangan no anyakit di ti aramida na kani Yaya Claring. Anya? Iso akasayaatan laangan nga agawid akon. Okay, sikati makaam mo. Agtali na edak pay lang dito ayan da Mateo. Adakan ka dayta. Sige, agpakadak lang kada na Marcela kan Mateo. Makasta, nagawid ang da Vanessa? Ni Vanessa laay, Manuel. At dapat lang balay ni Loretta. Anya? Ni, apay nga ro da pinanawam ngay. Amo na ayapon ko pa'y tagititarakan mi adingwen. Iso akapilitan na panawak pa'y lagi jay. Kasta gayam. Mateo. Panagkunakat saan ka lang nga mapanagiyapon ka dagiti tarakan niya. Ha? No sana ka mariraw. Amangan numapan ka man hindi ta kabakiran. Talaga kasta ti planok, Manuel. Mateo, paganad ka. Saan tayo nga amo no anya ti mabalin ang mapasamak? No adadagas sa mapasamak kanyak di ta kabakiran. Pambasingkad laeng dayta. At talaga nga dati saan anasaya at mapaspasamak diti lugar tayo. Mateo. Kat no mapasamak dayta. Mapadagnakakton tinabayagan niya atap ko. Kinunagmatan kada kayo, nga agsipot ka naganad kayo, no adda kayo dita. Lumasapol ngay kanyo iti pagnakman ti ibagbagayo akanayon amadlaw yo amapan dita. Aramidan yo. Siguraduan nyo lang nga saan da kayo amabigbig. Kanaginggat mabalin, liklikan yo nga adda ti matay. Wen, aramidan nyo ti kasta. Basta ganad kayo lang. Bye. Sino nga taday-jay nga aging lalain? Adalakit din ni Vanessa. Claring! Ingkay lukat ti gate. Adalakit din ni Vanessa. Di matimbagakon kan ka, Yaya Claring? Saan mo atrabaho ti mangilukat iti gate? Vanessa, nalakalaang mat atrabaho ti mangilukat iti gate. Uray pa, Yaya. Bayan,
Bilinak man ang tao ni Papa, nga iso ti rumbang amang ilukat iti gate. Saan kat asika? Saan mo nga aramidan ti kasta? Kan may sa, ni senyor tinangbilin kanyak amang ilukat iti gate. Anya? Anya mo to ni Papa? Imbagak lang arudan as... Uston balasang ko. Saan ka kuman ngagpungtot? Kas itinakon-akon, nalakalaang mat atrabaho ti mangilukat iti gate. Iso apang asim ko ma, ta saan mon apadakkelan pay daytoy abanag. Panagkunak, nasken nga agpakadak matan, Nana Marcela? Kunak man no urayong pay ni Mateo, balasang ko. Saan na, Nana? Amangan no makumikumpay dayjay. Iso adi pay la nagsubli diti balayo. Ay, Adi ka agdanag, Nana. Maawatak ni Mateo no apay asaan ang nagsubli adagos diti balayo. ay. Sabali ti pampanunutek arason. No apay nga awan pay laeng ni Mateo, balasang ko. Ha? Anya ko ma? Amangan no inaramid naman ng ti iparparit ni kinitatang na. Ne. Anya ti kayat yung asawan, Nana Marcela? Ti kanayon nga ipapan na ijay kabakiran. Ha? Sigud matamak mapan ejay kabakiran ni Mateo. Saan ka di, Nana? Wan, ngam no ita. Mariknak anapaggadan ti kanayon amapan dita kabakiran. Ne, apay, Nana. Anya nga min ti mapaspasamak. Apay ang napaggadan ti mapan ijay kabakiran. Kasi tisigon. At daak man hindi ti kabakiran. Diyak amo nung adda ti madoktarak dito eh. Winawan. Nga magpaspasara kaklata. Tinasayahan. Mapanak mo't iti day banda. Ijay mo't ti pagsawarak. Bareng na da madoktarak ijay. Agan nadaglahan tap. Aring patik day jay ha. Katinak. Mapanak iti nagdaudan tarin pa na. Pandiyan. Agapo lang iti panang bilin ko kini Claring amang ilukat iti gate. Si tarin nakon, Vanessa. Papa, kinid daw kumatankan ka. Numabalin, saan tayo kuman nga ipatrabaho dayta ka ni Yaya Claring? Vanessa. Kaasimot ni Yaya? Ala. Tapno awanan ti pagdiskusyonan ta. Manipo dita. Saan na trabaho ni Claring dayta? Agyamanak, Papa. Ang pangasim. Umanugot ka kumamit ta na mangimatun. Dayta ti saan amabalin, Papa. Vanessa. Kasi tinakunakon, diyak kayat nga imatunan ti daduma negosyon. No mangimatunak man iti negosyo, mangbangonak iti bukod ko. Saan kat adag iti sigodan a negosyo. Si taran nagkadimanan, gapo iti panangliklik ni Vanessa kan ka, Manong Andrew? Di nakmat siguro mapabasol. No naibagak man kan kwa na tidanda ni panang kabil mo kanyak, idinabartak ka. Pakawanan ako ma. Loretta, ading ko. Ha? Sana rin bang tikas dyan ngayon naramid ko? Manong? Sapay lang ko matamawatam. Saan to na maulit pa eh? Sige, mapaan ako niti silid ko, ha? Nakaskas daw ah. Itaman pa'y akas jay tijar ni Manong Andrew. Saan anak pungtot? Diyak man lanadlaw akagura na. Anya nga tati mapaspasamak kan kuana. Diyak lakit at pita. Dito'y tinasiputak ang nagkamangan jay tawa na siputak. Ngam apay ngawan matan. Pinasayahan. Kita ikno at dadas-das dito'y. Tay sulaang yung tisurutak. Sigurado ang masurutak matlaing no asin naman tay jay. Ne. At dangag pa'y sudas-das dito'y. Surutak na ito adastas. Tapno sigurado ang masarakak no sa dino tinapanandya asino man anasiputak dito kabakiran. Aramidag ti amin tapno.
Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.